Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Komin Diallo Mamadou Mukhtar Diallo Papa Jamiu jibinaɗo ka district Jamiu e nder o sous-préfecture préfecture Mali région administrative Labé mawɓe mum e Labé ɗeppere e hoɗi Fouta Diallo e hoɗi mere Punta e nder Mali yemberen min jibinato mbiɗa salminan on fof goto be inde mum e yettode mum. Onon jamma lagine mi tintinno moƴƴa e onon kadi wonɓe heɗitade ko moni e yewtude kon e nanaɓe ɓen ko moni e yewtude kon. En torki Allah on yo Allah ɓeydan en jamma ɓeydan en hayra amin. Musidɓe an nene gotoɓe en ari hande kadi fi ɓeydugol sensibilisugol jama on. Sensibilisation jama on ko wonɗen e arde e mum hande ko fewtugol e fi ɓe yimɓe ɓe jaɓali famude ma faalaɓe bonnude haqqillaji yimɓe ɓen ɓe famintinana yimɓe ɓen wondema haray usu falima ma ɗum ko nandata e usu falima no wawi tawede e waɗugol no wawi tawede e fi o congrès ko woni e wadde kon fi ka IFDG. Haray kon ɗum woni komin yewtata jama on ko adi kon fof taw jama lagine on no hani andude ministre jo hay so tawi no hara Mamady Doumbouya hara ko légal no hara wonano ko Mamady Doumbouya woni guilandema le 31 décembre 2024 wona o légal ko président de trahison wona président de transition ko président de trahison. Kala wonɗo ministre président de trahison wonɗo ministre de gouvernement trahison on hay so tawi noon hara nun koɓe légal ma hara nun ko élection waɗano Mamady Doumbouya laami ɓawo ɗo 2021 ministre ɓe makko ɓen foppo hay goto wawata yawde tawe e congrès si tawi on tigi démissionnali ka poste mum ma ɗum o ittaka ka poste makko ɗum ɗon wawata wonde. Komi woni yewtude ɗum ɗo ko fiyo jama on faamu si tawi hande Mamady Doumbouya en no faala yo kanko Ousmane Gawal yo yaw e parti ɓe mara aucun droit kamɓe gouvernement Mamady Doumbouya no ɓe didori noon fuɗɗori Mamady Doumbouya ha ka haaɗi ɓe mara aucun droit wi'ugol kamɓe haray koyo goɗɗo go yahu présento e parti goɗɗo go par ce que déjà taw wonaɓe parti CNRD on jogaki parti ɓe wona parti kadi ko ɓe faala noon ko créygol ko opposo e maɓɓe. IFDG on noon dénonçay woni ellaji ɗi ɓe woni e wadde ɗin IFDG opposake e maɓɓe ko opposi e ellaji ɗi ɓe woni e wadde men opposi e no ɓe woni e laamorade noon leydi ndi tara ko koto e konnago side hasadu violation ji kidnapping
wargol yimɓe e hoore ko Allah na wonana yi saka jawle ko Allah okki en ko nder leydi ɗayna yimɓe ɓe wayri enen jama men on no weli ɗaynude en fof ɓe yii ko yimɓe woni e haacade ɗo ɓe inna wondema wo laawi no woodi e yii ko ɓe rewa ɗon ndugguwi ko woni e iwtirde e ɓaawo maɓɓe haa ɓe hewtoy kanka haray en toddike mo kanko gena wawɗon yo faami yimɓe ɓe jaɓɓali faamude ɓen ma yimɓe ɓe faamali ɓen Ousmane Gawal o kimmaniyer o wawata innude ko ma o tawe e congrès UFD